en walle shanga jandangro de badak pai badak won kinna dangro jandangro de bakel banar watch ka kwilok Dr. Riek Machar la lukan kor with well jogdien bana mandana inshallah prosecution team kan man inshallah the defense team bana jeling ano kajen la ramani ka lukan kor with well jogdien man inshallah lukan walle ken kono we nyam donc mi jiramu jirit gwasi me kan waro 9 TV channel donc nyen changan yam ko jiko bi channel bi jek de jitesh kan lokano gorno bi subscribe kan waro 9 TV channel ka YouTube me kan subscribe ka gorno jinba bi waro 9 TV Facebook page bi jagor ki vi follow ko bilar bi kan shamala shibkaji la mi share bala mi jatu bi gwasi mo bi do bi gor mi te gujino jindere lar Chanabach Commandan and LÄÄR and Walle took on key important update and update me key LÄÄR me a big one look Dr. Riek Machar wiki juba ka freedom all Dr. Riek Machar Kwer Kume Sudan People Liberation Movement in a position KSPLM aigo lugde loga jere wich ke juba ke kui kore dana ci to kanasir murai kona ke jelu ko me je jodin wona ne ci te ka gwel mi ci to ke disagreement kam boni dangro ala bona shal ke persecution bona dan en gore de dakam chadar were ti jen ke bona shal ke defense team ki bon dana goro de Dr. Machar barar ki or kan kuma Dr. Machar ke jan gwasame na cika gwach ka ta dana de Dr. Machar kan ne ka tin kono ko kentin motin kan lukko Dr. Machar jaram de jen relok do ba dan de luk de to ka je jan gwa dana gwai natin no an gwaje me ce jojinu ala prosecution team te mun lokana ka defense team ba te mun lokana mu gor kano de la let ka luka je prosecution team na mo jen gwa dan en to gwa teten ka kuja mo gwa do china nyur tere lok no chinay tin kontin war kani Dr. Machar chikala do nena akan nena Dr. Machar dere jawda ke de larno dere roch nyam lok dere mandana cha chen je jek ke ta dan en kap ko ni je dere jalat nyam lok chikala do nena ala prosecution team lat keno nena ti Dr. Machar written statement ke de submit ke de ko nyam na kamicha gor ko ay kon diale mi don gora no lere do la ja gor no bono mo be jagor ko bi ku lo lat en goje mo Dr. Machar a jeni be rɛydɛ man gora balat ke ce rɛydɛ ce jagor lo der ci ko ne jana ngayen diala eno jillar do organize gwa bi rɛydɛ kelimin bolat gwa lok bi ko ne ja ke warga ko bi gorno telam bilo do jok mi dondi le parwich bi shu gor je gwa kare ni man dan ci aren keje Dr. Machar ce la do nene be rɛydɛ be je kwen ke warga mi cha gora gwa and Dr. Machar there all defend no ka do badana ngai keje ne dia so chinetin konti la defend lo yere shi ka prosecution team kan jilo ki kan jogo no nene Dr. Machar be deal kweni rɛydɛ ka kamen rɛydɛ man ana go de lat gwalok be deal kwen ka warga en shagor dino gwade me kinedi kondir prosecution shikene lok kan ji Dr. Machar ce rɛydɛ ce jebulat ka warga mi shagor akani na mo ce chuon ka joda lat keneja ajan gwade dan entinang num tetin murai kontema Dr. Machar lawyers lakini jojo no akani de Dr. Machar de la ko dara right
ka jen statement de ke rɛydɛ menane chagor dare chulana jana look prosecution team dwalkan kan ji dag machar te jore che bitu ke warga burani jen lora bang atele mi chagor chikan la wona ne ci prosecutor chikan la wona ne kenyam wajibu lok biga dak machar bi kana kontage ka ku evidence evidence kontage changun eno mika talk wala shika talk a prosecution ni nana enemy charity cha kon lat de dak machar de go ni cha man dana cha go ni je de ya kula lat ka joda de police na te tin de kula kwena so right now to kon ka chel dangro te tuokan tema prosecution team ne kon ngor ko de dak machar de we re match kan dak machar che bi queen che roi ni ka che blat ke warga mi che gor a defend lawyer dak machar tin warga dak machar en ob dak machar be statement de ke roi de manana che gor ke che gwar ka buk ba queen ni je be police na te tin be queen kan a jeral dana tuokan tema kam bone dangro so mi chit kan me jen ta dan na bile na ne na ba lu ba tuk ba yin mu wa da ko look prosecution team en ode dak machar da jor da je tup kamanda nan cha gorje so government teme ci prosecution team di kan la do ne ne den konen burwa je me bi ngok bala ni ne tin kon ti la judge mi kan we ko waje dana cha la da ne dak machar ki bu ko we ka wa dana cha la da ne self ke ma yadit ajen gol dana tin wan tikitin so right now ala an longa me taja community county like judges ke jilok like judge ne dang jok ke jilok dang jok tilat ke look ja kam decision on ne because decide no adobe dien binawi ke ja bibi ko kwane dob da kama char ke bi kan dob ne self ke mi yadit kala do ja tit kan en county lat ke look and when mo chine de county lat ke look ala judges 3 judges ke kan look ke kan nyok makap kan jok Jaluk cakap kecang ke barau ke pai bangan ruang kini dangrau wijen dangrau wid bakal luk cakap kecang ke barau ke pai bangan ruang kini dangrau wijen dangrau wid bakal aja lugan en ba man jen gwa dan ba lugan kor wid welang wandien ba jo lukten kon wala sengen dangrau badak ke pai badak ruang kini dangrau jen dangrau wid bakal kwai kon ke lugan kor wid wel jog dien ajan siang dan NB ne kon lat ke look be ruling be kan latin ke be kan kujiran be kan okan me be kan no ba da kuma char ba wai da be lat ke warga ke bi galan bi kan kan man dana chalat ne kon la prosecutor team goro jeno de da kuma char der we ke tijen me be ka kujen kan bo joy ke jan siang mo ajan dan en ci tugo na mo re lokan walle ala lukan kor wude wel dogdien When I make on the other, Dr. Machar, Chach, Katibet Bag, make a change than a chikorcha to again. Dr. Machar, a German well, a German VDN can recon or copy the Alcacan number deck. Chinean one, Chaka look, Chinedang, one a cocaine chicken dot pin. Kunala Ralco, a Dobedian Bacano, right now. So we could more. And look at me, generate down a chitwalk and answer, Chiman a corner. Look at down a chitwalk, Kikuri down a chitwalk, Karon, Kindangro and Dango with the Dika Jock, was it in Norway Army, chicken in Kedin as SPDF. For good the Canadian content to kill herself became a yadit and what did Char a take a dear. A Kenichi Aspira which order Martin, Ray Kuredan. Chakul Jugono Kenny Roda Martin. Jine dang wane konen chati kare ga dana chitwo chigare de naire no teleka tit me dan chodalat ka joje long bane ano teleka tit ajena dan en tugo no mo ka jen gwada dan tirik dial tirik tin na mene ajen do dan cha gorije ene esel kim yadi do bi kasen bi ga ma char bi kana dil hien ka do ngai kan no chi tok ajen mu kula te kayro almen konen tam ki lu ko mene gwada me te mi chalat Dr. Machar defense lawyer la lead defense lawyer Dr. Gary Raimondo ajene nene ajeni gune Dr. Machar badi raja George Railok
ba bugadan en charialeka iba kwen bi kwen ya ki written statement mi charialeka dak machar logor kanodi bidak machar bore yaleka ka changa dan en walu ko wajetuk be war gada mun kwene be chu kwen yamnat be cham tek tek a judge ajene da challenge ne mechi kare request no de dak machar de audio de je record ka de video de je record chade nai chaluk ko dak machar chode yaleka ka do ba dan ro de defend je ballu ka je wajin ci ne me chi balat ka ne ci chong ajen gwadan togral tun ka ngi kon yalno ral aja kam ko chondo no kan la togo no brat gambella ni gwa ke mi te tardien de dak machar de men la de mela togde de jala bacha gore cha kemme so jen dan le rode anyway ban ka another report and we are to go bye bye.